exercise. So, dapat paminsan-minsan o madalas panibayong pamagaran. So, ngeni, panigaralan tala di. So, panigaralan tala rin pansariling kailangan at kailangan din kaya katamong pamikatawan. Okay po? Okay, so ngeni, atin kung 4 picks 1 word. Lalo yung balong makanali ang kalungan ng 4 picks 1 word. So, magpapatit kung 4 klaseng picture. Tapos, hulaan niya nung nani o buling sabihan betang larawan. Okay po? Okay, so nani ini? Very good. Iba't ibang klase o aluwaluwang klaseng pamangan. Kagaling? Ano naman din? Okay, kagaling nyo naman. Aluwaluwang kasuotan o aliwa-iluwang imalan o piblasan. Kagaling naman. Kagaling naman Denny. Okay, kagaling da. So, ring aluwaluwang style o aluwaluwang itsura ng tukunangan. Okay po? Okay. Ibang sariling kailangan, apin din kailangan tamo para kumabiye. So, mumunang diliing pamangan. In pamangan, in kailangan mo para kikirang pamikatawan. Bakit? Uling in pamangan, iyang mamye, lakas, at sigla, kinkekang katawan. So, anak, dapat mamangan kang masustansyang pamangan para kinkekang pamikatawan. Haintindihan po? Nung mamangan kang masustansyang pamangan, kalupa rin ni anak, mi palawot kaking sakit. Bisa kayo kung may kasakit? So, balo ko, ali kayo, bisang may kasakit. So, kailangan mamangan masustansyang pamangan. Kaya binitan sariling kailangan ingke katamong piblasan, imalan as susulod al doldo. So bakit? Uling ing piblasan o imalan, iyang mamye proteksyon kingke katamong katawan. Anak, tandanan, atin aluwa-luwang imalan. Halimbawa, ating imalan na pang mapali. Malisangan, kailangan isulot mo detang manipis sa imalan. Atin ding imalan pang marimlak. So, yung imalan, makadepende king panahon nung kapilan may isulod para king proteksyon ng kaya katamong katawan. Antin dyan po, tilawe yung aluwa-luwalang klaseng tuknangan. So, importante yung tuknangan, bale, kingke katamong pamibebe. Bakit? Uling iti ing magsilbring proteksyon kapag mumuran. At kapag mapaling panahon. Buriyo ba yung kaya kayong tuknangan lalayang bubong? So, nung wala yung bubong, mapali. Kapag masala yung aldo, mumuran naman, mabasa kayo. So, in tuknangan, masanting niya at iti ing magprotekta kingke katamong pamilya. Maliban pa ka ring asabi ko, anak, atin tapang pansariling kailangan, lalo na kaya kayong anak, buriyo po nga balot? Okay, ang katawan. Balo ko, ikayo anak, buriyong-buriing mamyalong kingwal, buriyong-buriing mga dinatan. So, dapat, kaya rin kung mamyalong lagi yung panatilihin o panatilian na malinis ingke kayong pamikatawan. Anak, importante yung pamaminong vitamin. Bakit? Uling ini, mamyayang lakas king kaya katamong pamikatawan, lalo na ikayo, prone kayo king sakit, ne? So, ikayo ing madalas dudugpan asakit. So, kailangan minom kayong vitamins. Hindi po? So, kung pa sarili mo namang kailangan, ding gamit king eskwela. Malapit na yung pasukan. Kapilan kasi? October
5. So, adyang online class tamo, kailangan nila din gamit king eskwelahan. So, abeya po king pansariling peka tauli, ing peka kailangan ng pansarili, ing lugod ning pamilya. Importante yo pong dili, ing lugod na ning kakatamong kayabe king pamilya. Ang tingdyan po ay tayong balo rin kakatamong pansariling kailangan. So, ngeni, panigaralan tala rin kailangan na ning kakatamong katawan. Okay, so dapat atin kang enough sleep. O anak, dapat kayong magpuyat. Atin kayong sapat tudtod. Okay, anak. So, kailangan nyo rin ing magsipilyo. So, pilang beses king patingapon? 3 beses. So, anak, kailangan mo rin mga masustansyang pamangan. Okay po? Anak, kailangan natin kang katawan in ehersisyo o pamag-exercise. So, dapat paminsan-minsan o madalas, balang abang, mag-exercise kayo. Ngani naman anak, makiramdam kayo king kwento ko. Hello, Teacher Jim. Maya paabak po. Maya paabak mo naman, ot suso nga ko. Ane pong kasakit ing bibiyan ning diabetes king kakong katawan. Sabihan mo nemo, nanuya buring sabihan ing diabetes, karing kaya katamong taga-albe. Itiya ing diabetes. Daya madayaya ing biyemu. Be, bala mo panekang susugal. Hay, talagang masambot ka king sakit ay ni. Anak, ing diabetes, metong yang sakit nung nuka rin tatas siya ing mayumo king kaya katamong daya at magdulot marakal a komplikasyon. Kaluban ning sakit king puso, bato, pamagpula daring mata, at pwede kang mabulag. Atin dahilan nung bakit madidinan niyang diabetes ing metong nga tao, ala naman king lahi ing diabetes, akwa mo ini king matsurang lifestyle o pamibiyebe, kalupa ning pamamangan karing alang sustansya at ing sobra pamamangan na ena maging balansi, lalo na ing kakulangan king ehersisyo. Buriyo pong sabihan, importante ya po ing ehersisyo. Wa anak. Hay, makatakot ya talaga ing diabetes. Uling bala mo mapapanako ke paneking dagul ning gastos. Kaya dapat iwasan tamo ing sobra timbang. Sobra po taba ne, ma'am. Kaya pong yani, mag-ehersisyo na ako po. Balang abak. Awa, masalese nga isip mo. At least yani, may biyasa na ka. Dapat miminom kang marakal ganom kapag mag-ehersisyo. At ito nga balot. So, Teacher Jane, lagi akong magpasalamat king kaya kayong pamanalbe. Yung po kakaliwanin panemanalbe, mag-subscribe, mag-like, and share my funny learning videos. Thank you so much. And don't forget, Teacher Jane loves you so much. And please subscribe my videographer, Audrey Colette Sisam.